Ya halo guys, ketemu lagi di channel Laporan Princess guys. Kali ini upload lagi di Monas tuh guys. Tapi di Monas juga ada ondel-ondelnya nih guys, tuh guys. Oh, ya ini dia ondel-ondelnya nih guys. Wah seru nih main ke Monas. Kalian lihat ondel-ondel nih, seru nih. Oke guys, kita langsung aja lihat ondel-ondelnya nih.